Omia and so etiho Intiana Mashaneson. Quickly, my son running through and found Southern what Johnny and I was Sompa television. Also, Canada, Japan, Edikai, followed by Alan Kojocha Martin, Joe Gatti, Kodon Pokun Safwa, and after Dr. Free Yakuto, Kwabena Kesse Japan, Francis Adenimo, and after Kofi Konadu Apreku, Kwabena Japan, and Dr. Mahmoud Baumia. Assembly security was social media no so. Na if you kuma Buffalo so when you the better swami yahwe. Police ni na eko fie bi se okochi obi e kumawu dade ase. Na de si ye ne se ohunu se police ni no e bopunu no mu a wo forso ya wo bie pono na wo yire abrante ni mirimu fra natade na wo twe ne fom wo join yen e wo Facebook live no so Sompa television no so a na eda ho no na obi busa se edien na esie edien na asie dien so na akoso e wo kumawu dade ase yebeko Kofi adade ho na yakobusa no nsem ba akomienu me service wona ye yani e wo honom se dien na asie dien na akoso e wo ho wo he television so ade akoso no police ni na akofie kwache wo bi na ya yire ne minimum ten ya ye twe no fom saa na eye de be asem a Honorable Joseph Kwame Kuma eye MP e wo Kentampo North Buffalo for video no to soma me Kentampo North Joseph who sister kunu no Olivia ni yire me ne yire kura kasa wie ni okay Joseph Kwame Kuma ene ye MP de ma de sey wo Kentampo North Jakala na ye frɛ no na wohwɛ video na e security na e very disturbing Kentampo Senior High School na e wo honom no sadie na ensuo esi eto na ensuo yira fa ba bia nkoda no da e very disturbing of my wohwɛ Facebook live and Sompa television so a sukumuni wan kasa wetime hunu wani so ade enkoda no na tete tables ahodo no so na wapeja wonan saba ya ensuo no emfa wo mo enko yene DC Honorable Isaac Bafo ebedin komo na yahwe ye reporter so wo ho a ye behwe de eko na akwakosie nti den na ekoso amanfo no deserve the best and then the quality of education said the nuanom enjoy ewo kromu bi no omo so deserve say was omo so nya quality education nti ho asem etesen dom kuma no bontre ni bi say wanhwe yi a said the niema esikeka kono ebe hadwen yedim said next month ye ma no ene ye wo faase no omo hye ensohwe na se wase ensohwe no omo esase na empanifo ye hwe ensohwe twa no so no e kire se e ka bi wo ho a wo sa ban hwe na wotua edema wo mo examiners invigilators ahodo last year de na omo troye no e ka bi wo mu a wo sa ban hwe na wo settle dem a wo mo na aban no enya emphasis ka na ma wo mo enti basa e beje tin e de ma wo enne ne ye tie ne se Adisada College student a wodi ne nua ba mati ebobɔ empa no mu no enne obekwa kopiem e wo court enne obekwa court na yakohwe se so sa wo school a yetimi de wo ba eti bi bompa mu sa ma ne yeyi ana na sai na eho asem ebesi akọ anopa yebedi sa nkomo no nyina e wo dwumade no so na yahwese de Dr. Mahmoud Baumia ene de tu dwa se wabiti omampani da John Dramani Mahama twice na se wabiti the twice no ene John Dramani Mahama ebusa se wo kura no wanimu ma ballot paper so pen enti se dan wabiti me twice enti se dan wabiti me twice mara se badwafo no ayi ade bi de afiri ho no nyina ye se se ebua wukumfo na nka wose omampani ebi esan na ye de yensa hyase a na yatimi ebua wukumfo omayi de afiri ho a eye afebo wo kodam nkwa na nyina eho asam te san ma me nkọ Kentampo North mra na me ni DC Honorable Isaac Bafo Ameyawo Kentampo North DC Honorable Erade asum de nka wo ena no paye o se wo temenka enka wo minia Honorable na appoint looking for corporate body to come and assist us. The rate at which the rain is entering into our flat is disheartening. In fact, look at how the whole place has been flooded. In fact, myself, just to see shelter. I won't say, every corner we young him. Yeah, a senior high school beer, and soon a year for them who in a man codano, tete near there. Ona wararoma wa hunu video ya yeka ho asam ibi na ho asam te san yo menu ma me na wase awa kwanya wo de ma me
na me sign enchia watifo nyina eye no kre sa viral video na circulate on Facebook no one of the schools a work in Tampo municipal SDA school stream C na work in Tampo as some of them on top of the wall. Yeah, look round. In fact, it is disheartening. This is too much for us in Tampo North. This is too much. SDA school, it is too much. And what some to say baby I do a very disturbing. Yeah, catch your attention be brave social media handles no so yeah day one about am. Yeah, minia send no cre. Say in suit to ha o hwe baby a Kentampo sa school no wo ene baby assembly no wa ye frɛ hɔ mu lie bipo wo hɔ kakra inti baby a asase no eslupu kɛseɛ paa ba school hɔ enti no area hɔ nyinaa nsuo to heavy a ɛkɔ amanfo fie ɛba assembly hɔ koraa enti ohwe school na about 3 schools ɛna ɛwɔ hɔ na baby a saa school down we are na blog no wɔ no ɔmasia yɛ pavilion enti nsuo no fa ɛwɔ fam kakra ɛnam sɛ drainage bi ani hɔ na yenye gutters papa bia ohodonti no nsuo no bufa soro ho saa na befa school ho enti e first school a enam say pavilion blog no nti na awura classroom ho e say disturbing crowd nti as assembly no yetu ho anamon this is the third time I deal with yesi me ba office 13th October 2021 me pay visit to the school it me for na enye rain season eti ne school it to my name say nyame ya adom na be settler me mesi school dan ma o sa blog na wo no eti me so me promise say yakopon ya adom na me settler me ba be si sa dan na mo enti in the middle of 2022 no July August say ya a time na yo rain season mu ana insuo no etwifa ankura no so classroom ho it be call her any omoko kasaye already na my promise me see school number omunti me sure almost 2023 August year mu na yebetimi ti dan so atem na sky ye hwe na aba enti ya ye hu no ma nyina ya ko school ho ba bi esi school blog no new one mo nyina ya ko ye ho no ma and about 2 weeks ago heavy rains before ya a sign bar school mu no inti as assembly ni abaya 200 na mo aye mo new school classroom blog aye si amo but the problem is say enam say ne ye land vetie na slope no mo si inti ya major engineering worker assembly na ho odin so inti ye si school dana private store school compound ho de insu besan akọ but because of say yes see blog a complete one inti bi ngura classroom ho ebe man correct machine o mate but say the battle say be a proper drainage system at the Akosa area nyina into that's the problem I work in campus and when I was say na yamba no omukọ school or hinsia for now omukọ in fact the children themselves are screaming here and there looking for shelter. In fact we are pleading with you all those who have the financial capability please we are pleading that just as no moment kwani na nko data class no nsuo no jaya na o masen aba na nsuo nto ye problem bi ani ho omo ho kama but nsuo no to na mse ba bi a musi pavilion no si ye no what direction of the erosion no nti adi and the volume of water na free soro ba no bi a wo hu ni Facebook say nya adeketo akra anu edin ye Adea ba kwa wana bo e kire ya adwen kakra ne say yenim say assembly no e wa engineers ahodo e kobase bia government project bi koso omodika akọ grants so koso ve hu the positive and the negative side of project na ebe koso no sa ne ma we nyina no wantimi ahunu wo ho nyame kan say this pavilion block no e wo more than me fan say 20 years run o me buy 2 years grandma e na ma bi hu but engineers and the Americans hono say ye land no slope na atie no engineering work na Americans say ya major engineering work me the me fi say boy engineers no kra ho dey so because me ndi o makọ ha mo makọhwe
say ye gata na said drains mu gata mi yakesa kese mu bai na timi jinsu na free so hodo ina bigum empuye assembly o sane American oba wa develop into gardens that is a bepa ho nyina ye pavement bi kura o ya stop say entiman tackle sa drains ni ye Sompa be high no correct say engineers no omo here but in American say almost 20 years ago na dan we CSC go a old structure a wo dada and it here who say see replacing with the modern one yes this unit classroom block no August ending I start to see a man cram but the problem is we cry so drains no yentima nye proper drainage system that wo area wa in sugar server school. Is the money financial support to be an said now we see can initially says the money financial support to be. Oh yes, and I'm saying I prepare for that school no deep at school near the year. Prepare cover beer. See Yageland or Mountain Why BC and Ambo. Indiana, prepare issue we crazy 2 weeks ago. Honorable, your bumpire said, be able to me, of course, now very disturbing. Pass the amount for Sikahua as some catch public attention, plenty. A basana a hard drain, what I say. And yes, Ramos Samonia faster by young Corabit Mania Babipa. No more access to quality education. What are yeah, my sister concern a motion. Into years, ye 2 1 more. Yes, we are from there. And we say, be a man, I come so. There's no problem. Yeah, that's Papa for your time. Honorable Isaac Bafo Ameyao, or your DC, our Kentamponov. What na you D and Comoy, and a person of my movie here. Na editor so ewa editor. Good morning, Natty saying. Yamiadam, Cora, Bibiaboko. Yamiadam. So, mammy. What do you want to so quick one? Na Kentampo. Kakrebia, what you say? Nothing in Ama. And pay Yachiahuna Yamoyakan Tampo Malimu. Said the American sister Kune MP. Honorable Joseph Jakala and pay I mean Olivia as a year honorable no so sorry and he said you more can me who video no actually but I mean say why a hurry can tampo ts penny for some back account na on say a hono so settlers doors okay say will be because school na a day school and I boarding school basic school yes basic school can tampo let say SD I omunye bibi found na Kwabena no ordinary said the okay now the say baby more lie yes more for better now have kwasam kire say more for better now for hopa the way more lie nti esere se omunye bibi mfa ho na sa how we na the way I can say as a school no wase na nsuo no free baby na e sane ba no so assembly na si hope omunye bibi mfa ho ana sa nti omutimi nya na omunye na enkoda ne ho ntom na ehu nsuo na no de betimi afa nipa hu editor promo no kakrai na Yamshana. Coram Patcho, so Mamma Afasa, a Sompa Parliament. Okay, no problem. Medical Bob, no problem. Yeah, may can say Parliament we are on young for Bamba Bendan. You say the last time more or more call sitting on my Jim Lepia too. Now, the idea back occupy Sebi narcotics, amendment bill now, Mokoya, and ultimately in large quantity. What they call them. On say no idea do the dinner free speaker na about be church one say who say a man for abuse ran amazi o say debri anka say mon konom na mo yese mon koton na would you ade wi na do so wi a mpanifo say de o ye de o ye ahwehwema de no papa nsa kwa what you say enti mo ade won go back be ahwe and they say possible but I am raba ko so o ma pass ya mi say nso ye sa death penalty no and ye mo fe no criminal offences bill criminal offences amendment bill mo ye na o mo say no say bi ukumu bia yenkumu bi na me de sa emra we to gate ye dan ho che say on say emra ya na wo babru ma babru aka de and I say ye mu bi gi babu no mu nsem de so bi o da say person o dan dan sa ne ma na ya na ha adwen say obi kumu bia wo si wonko dem life imprisonment life no so betima dem afa betima reverse ya na oba benya pardon presidential ade on ena nya sa mra no nko a sa we da nchen a omo sa se abayifo ye mo baye biem sa mra no a wo
say no so be a bay for now we suffer na so wa ben wo malam na so wa ben na ko boni be ya edu wa edo kokotwa edo betum yes ye do betum 5 years we more kakra 250 million any abayifo abose eno ntompo so mo ya na afi which is camp organ nyina no ye bubu ni nyina no ena komna azemba akomo sa hoye ni say omo say am forces amendment bill in 1962 no mshare sa no say so ye ni en ekwa akunu okumu bi a sa na emra no say ye twe so ba we no okun a onso akodem for life sa ye nye ne hwe oba akodem ti no emra no mpo de o kan say okumu bi a ye say no obedem for life on say ye wo emra bi wo mfe no instant justice say obi kun obi ani etogun ni abu ni bi ni akunu ti aso ka wo hono mo a you say omo de back from jungle justice jungle justice no say bia wo ye panimu bi na di sika ma okro tuo bi a woda no DCE MP whoever no emra no omo friend JJ omo friend JJ and eno mpo eno nyamra ya jatumo like me can as a instant justice na say udi omo musica etimi chi ota dua ho bompre kromfo etimi sa justice na bi na person they make a business say parliament during the last sitting on makwa bia nka nye immediately by bia nka den ka ombe sore no emra o ma hehye na last one kwa aggressive blower bill and so mo de ko say parliament so bi edi o man sika edi o man nya na se we yotimamni na ko na pe ene ayibia afa ko ha parliament asem na se ye mo ho ban emposika bi kro wa parliament be ma enti koma sa emra we de me bo lawyer obribu ahia ba so papa onu nko na obi a wasore gina say anope me na kasa parliament aye ne nye enyo wasa repeat say enye kra na say Mr. Santi omuguma ye nsan ye kuom tie be o dey enti man na musai enti say ko life adam sa but enu tio was on say mampanyi be ba da achi bia one no chese going forward one no chese mampanyi be ba da achi bia going forward na e bia ye benya obi a obetumi sign na oni pa na kwa kase won yenkunu tio uko US we ba be san ya me yaku tio uko US onya won na ko yi democracy free US omunkum nipa China won ba na kum nipa China afi omunkum nipa bebrebi Ghana de human right o baby human right free ba ye kwa na omunkum nipa ntika yenku wo mo obi ye boni a media me say na ma ye prisons na aye congested na ka say free kakra what democrat for life no nu say ya banu kumfa eno ye since e beto ni trimu say kum obi a yenkum bi die samra we die adabraka obi wo be kum akodem va no media me mpo den ka munye ne manslaughter say bia man mopa ena meto me sabo asumasi na wo obi abo bobo ntim say mekum asumasi na wo kunu ba me bia to sika twitwa ne yere na even emra no kwadem yan ka o man say the right time at this time ya homicide in sponsor murder amanfo kunku mo yere na ba je samra ye tie fi ahodo aden na say parliament yes adibisi omonko bi because o manyi abontenfo adwenkyire dabi o manyi no MPC mi kwa mpene so enso man to so aba it's exactly 8 o'clock now. Chinchin kaba ne bonye di. Na se no. Be sure. Chinchin kaba. Abano abande na de be. Is that na what they say na kuku obi so e. So we be kwa di card ya one. Na ko dem for life. Be man sure baby o. Cho. What you kuku baby. Na ko dem for life. Ibenya me answer one obi pa ope. Oba ko dem kudi bi. Ya Bolivia Enterprise no pay say ibra na ibabe din komo. Ya Bolivia say yan cancer say what 23 vitamins and minerals 19 amino acid. What the future life 0 oat protein smart fiber abadwaso. Ya Bolivia Enterprise na Sofolai alignment ho woni multi home and the ehwani mu. Ade bia wo pese wura woni padua na ma wa hoden no. Ya Bolivia Enterprise 0246 010150 na ya Bolivia Enterprise angel so safari tissue ya moton kama babia wo hye no ya boxum saso betimi dia pocket ni ade nyina kitchen ones ni nyina nakpins ahodo toilet tissue nyina no ya safari tissue ya moton babia Sibe Ghana Limited and Linat Ewotafo obefre no 0242 318399 Esther Kosan so ewa sokwa kumase 0203 541002 Safari Tissue for company nankasa so ewa 0307 001976 na waje so abusia ewiase ye ba ye ya medichebi na so ba ewo so siesie wo ho ya band exclusive boutique abansebra for all your programs no brabagen tade mpabo papa fa ho na siesie wo ho a ban exclusive
What no allow their sem. If you will nasiko si wapampem, akwadau, wabau, bemau, papau, abrantiu, ababawau, oh ya wedi, oh ya denyo. Ntadia would be serious when papa, the da form, the genaso, suit, the echo. It's all about a ban exclusive. I hear found out a Santas runabout next to Fidelity Bank Santas branch. One exclusive, a ban exclusive award 0208 116 654. Na a ban exclusive. Ama ayefe Liberty Conference. Okay. Enra maami bi frɛ mi fra Saman Kesse na o hwa o pebraya no so afra wonya kwabena maami ni su na me se madam adan o se ni sister wu last year August o jankra for na mo yesa o mo maka no ye nche nkra ne ma wo ni di okoyi nu se ntan ko yi akwa ya afo an tutu bi wono so wo betimi de nako Debi na o se pusu mi be free last year August no o mo da hospital and every 2 months na o start follow blaya unti yen hire nsusu no de bi makra no o de bi makra no o say 2 months ni akra ni dwale nsusu. That's right. Say am to 22 year say fine you know say ma me from no o su say o person of Freddy dance so from my TFR o che Liberty Conference no eni platform hunyim no man ye odubu achade a minim say ayaresa do machede onyame de ama no ti yade bia da so a Liberty Conference with us, Maranatha Evangelistic Ministry, Doom, Hapa Road, one more. And let my light shine, Mame Kanyano and Shrine. Erade Bayan and one with Jumadina and Hamilton, Kwame Jedu, and I feel for grace, Omunano, about a gracie occasion with good music. And no more a kakuma, na Ginny Pano, a CE, no Benny before. Until a Liberty Conference, let my light shine. Or Chanana Air Basso. Liberty Conference, the place of unlimited possibilities. And Yabra na Bibia and Koso Mizo 5G. Drinks of the moment Abadjaso Mizo and aperitivo. But Bia we should be for all your programs, all your events. No, it's all about Mizo GB na Ebeboa Wanimbati 0246 270 221. 0246270221 otu African Rural Bank said akwada no nti o ye mayi ye mofra nti eye na aba fie suku sem ahokyere bi na aba ya putu pro bibia si a obi ani na koye sika sem mo pesika de atwitwa agye mo ho a eye otu African Rural Bank se bia wontimi nkɔ ho so a wo frɛ wo mo ba begye sika na kɔto ho de ma wo maba wa ne mrantie no so ho a susu no kakra ya obetumi ato no sepabu okrum ho abɔfo macro ba bia ho kofia se mampom edwura ene ba bia nkenken so ne so be market nyina Dr. Mensa Lancer Chemist building no mu anso otu African Rural Bank fa ho bɔ wo mo no ma ye aboa sorobu a wode wo ho bɔ wo mo a kotokro enkasoro de birada 0504 842 957 3A Herbal Center. See, Ukoko, Sisi Yadi constipation, wo to ase etiamount. 3A Herbal Center Sebra. Na Koko ne ha wono ebeko. Ayam tim no beko, Sisi Yadi no subeko. Wadi biako gu Kolinak, Danny Herbal, Mr. Herbal ni apidank. Kolinak apidank, Mr. Herbal ni Danny Herbal so oko hono mo a. Eno ne se oko na akwaje 3A Herbal Center. Wondro ni bi. 0546 107 107. Yes, with them, bra, with them kakra. Now we are catching dudu. Near my war with them no, and ya clear cry, near my no so blue bob as sa. Ne hard drain, very disturbing. And to Mr. a Kennedy the guitar satellite. Inches and open from 17 to 65 inches television. Obama, come, will ban them, Wabema, Sampa, so, oh, ya guy. Fred, no type of ben, I'll pay. Ope tenten ope tetia ope hone ho de the door no yesen ni nyina no na full panding machine popcorn machine ade no mesrawo ni nyina no laptops ahodo a range from saying wonim laptop mu pa type bia se bia obra bi mane wo bia ma no ne na de ba ye na ja e bia bibi ne ma ba ko mienu miensa bi asaya ne bia why frustrated wo de wo yesa asay microwave ni nyina so no wo provide bi the camera e de ma Kennedy digital satellite Accra branch in Waja Old Barrier, ya will bend traffic light no. Who on Canada Potter more from 0243 074 750. Kumasi Family Plaza Building, first floor, Boss FM. Or Honum Patasia Drum House, building more. First floor, ya one
police depot no ɛbɛn Kennedy Junction hɔ nom a Kennedy baabi a yɛwɔ bia no frɛ Uncle Ken 0244 385 128 na Uncle Ken ɛnyɛ wo so yɛareɛ bɛn na gyegye wɔ. It's all about Dimpa Natural Health Clinic. Dimpa yɛsena ho nya. Dimpa sɛ peptic, gastric, duodenal ɛne deɛ ɛkeka ho nyinaa no sɛ yɛ ɔsa nko a na ɛhaw deɛ a. It's all about Dr. Dimpa of Dimpa Natural Clinic. Ɔsɛ bra na yɛde ɔman yi mu na afei so ama no ne hahama na yɛde bɛyɛ wo ho adwuma. Yɛyɛ door to door delivery nti baabi a wohyɛ bia bia wontumi ma. Just call Dr. Dimpa na onye wo ho adwuma. Second floor Wireless Towers, Dicham Sukumasi, former office of Mensia Health Insurance Scheme ho. Dimpa o Dimpa we say ba yi Dimpa wo hoi yesena honya. Ya ren keten bi e ka ho de ya ne yentan ha ye ho kora nka ho asem fi se eno de bonus. Na mmom no ya gye ho abasobode no ne mpempena de no pa no osa ya re no. Eno a na yetu ase de ama 0245 118 434 Trinity of Arc na ode obekọ your favorite destination Trinity of Arc. Factory workers na yehwehwe, supermarket workers, caregivers, mechanics ahodo apia for bankers, plumbers, teachers any ade nyina no yebehwe na ye de wako abusua hene fa na wo ukoye security adwuma no bi no wanya sika de agu bottom ye de ukoye United Kingdom, United States of America baby a wopese ye de ukọ bia no ye de obekọ abusua de wo mu nie Trinity of Arc Company Limited ewo Adoato Masalachi honum a ya be Kumase Abrepo Johnson honum mesrɛw kaso anso New Market ho Fidelity kwan so anwa Fidelity Bank na kwan so honum a first floor honum a obo say yebo ho Fidelity honum a yebo honum ya yebo adwuma Trinity Limited odo call your favorite destination baby a person de kubia no carpenter for cleaners ne baby a drivers na no what demo call 0531 644 217 0531 633 556 Leicester Ghana Limited. Set me Musa will say, O blast now with the paste no, O pay a real dia ma ho na me say woni ha ma ho so sa. So blast na nya me srew bomade nesesa no. No anko pekaka bi amfa ma wo sen ya egu wanum no. Ma wo sen no wanum pampa e be firi ho aba no. Ma no nya hwiam. Me srew nipa de so wo kasa obi ho na wo twenity ekwa akira. Now I think there's a certain problem. Nipan want to mean come fanchino. Leicester Ghana Limited eboa sa kwan so. Menu ama boso me bia wo betu kwan. Ticket amode tu kwan no. Mesra open tenten. Open kese. Open nkronkrowa. Wo de no eye flow ben overflow anase de normal. Wo ne problem. Ni nyina no Leicester Ghana Limited aboa na wode wo betu sa kwan wo hu de me kire no. Mpanin sam na me ne wo ka no. Ote ase me kam sanitary pass no. Eno a na monko. Washing powders no pede hene wo de koche. Wo de si wo niema anasa wo de heden. Ni nyina so no wo boa wo. Niema wo de siesie wo kitchen ne ade nyina so no wo boa wo na wo de ho no ema eho afuru sane na ye hwehwehwem anika because na dum ane ebo ya ben otum for statue no Leicester Ghana Limited 0501 90501 390 337 makura no nyini enyefe eye Alilak baby food. Yeah, the rice with milk, rice with banana, milk for 4-month babies. No money ade nyina so no. Nyina ye wo de ya heda ya ye de wo na afra na ni nyina atoko no mo de enso so wo ho a rice with vegetables ahodo nyina no cereals with milk ni nyina no aye Alilak baby food. Enya bi na ekwa akoda no mu a na se wo ye obata na makwan ma bi wura akoda no nipadua mu a wo hu sa akoda no ne nsasra ye kra no eye from mesraw mo de creams ahodo ne ade nyina no eye kama ehe fa na wo se eye Alilak baby food mesraw Jorid Company Limited ensa no adwuma no 0244 717 018 Osama yenni nkoma kakra na your destination na yede wo ekro omo se yede utu kwan na yede wakọ baabi a wankasa wo pɛ nti ehe fa na wo pɛ sɛ wokɔ yede wo kwa mo akɔyɛ adwuma yede wo kɔ na wakɔyɛ adwuma your destination travel service ɔse baabi a wo pɛ sɛ wokɔ bia no visa acquisitions ne ade nyina so yede bɛgye de ama hotel bookings ne ade nyina na yebe make sure sɛ wo bibia ɛyɛ intact ansa na yede watu kwan wone wo ba na ekɔ mo kodi holidays bi ana hene fa na mo pɛ sɛ mokɔ na mo kɔ hene Dubai Qatar on business trip bi ana
anase bia mo kohwe mo ni so ade keke mo ya adesuafo ehene fa na mo pese mo ko UK ana to bi na mo pese mo ko we teacher ni anase hene fa na wo hye we ye doctor ana nurses ahodo na mo pese mo tu kwan e bia mo pese mo bom na ekọ eye we no ye promotional package bia ye de ma eguso e koso gidi your destination travel service and I bow written civilly is assured enti ba bia wo se bia no ye ntie won krato no mra ye ba ye be din ko ba wa ha won hu se ye nua be ma ya ye frɛ no Kwame Agyeman Kwame ye champon ekopiem e wo manhia fekesiem abrante wiase nyina na obi e ka no ho asem a ye wura se obefa no ho ka kopem se obesua de akokɔ na daka manamu de obefa no ho ka bia ba bia opese osua de koduru bia no obeye sa adwuma no de ama no o fie ha ne wona ye robot na timi kasa no camera fo no abrante no o fie ha mo hwɛ Sompa television so no ye nua ba ma ya wo ye sa de yi o manim ha opoku a champon Kwame e wo fie ha o ko school e wo Apia Kenten University Amstead ene ye frɛ ho o fie ha madam ho kakra bi aba ye ba ye no ba be din come a lot of questions will be asked this morning on the show Adea Akye Abia. It's exactly 12 minutes after 8 o'clock ye ni enkomo kakra bi na ye mra sesia your destination is civilly assured. I want to say Ernest, now I want to say Senior nyame adom now so your destination travel for baby aboko. Senior baby aboko. This anana moji. Your boy Juma pa. Moji good man professor. Your boy Juma. Okay. Na Eddie Kai. Monsi say no et say. Nipadom na eti nipadom na ehwe. Obi o a osiesie no ho akra de sika kakra pe so tukai ye student a opeso kwa ama no ne ekosua de obi suso awie opeso kwa postgraduate obi also a ne dofo ama no ne opekwan akoka ne ho obi on ma ono anso so ne ho atene kakra ban boto opeso ko visit ana ko wiase fanem ko hwehwe Eiffel Tower nom ne hwanom ne ade France de ne okwa London Eye ewo UK nom ne sande ma ne nyina obo ane de visit obo aso ane de no business opese Turkey okọ Australia nom Dubai nom ne ade mo nso say ma sankrofo abobo de nyina ne sei senior ensam na na waka nyina mba bibie bu kakra aha me fa ntia kase ma watiefo ne wahwefo enne baraka de sala senior kramofo nyina Eid Mubarak nyame nhyira wo mo na mo mpaipa emma Ghana man fa no ne toma pamfura minim se ebinim ko makabai na nsen ni nyina no yakwanto ne bia emma nhyira eba oman nim senior yadwumadie no ye se normal visits se da wodi kan kan no obi biara obeso otukwan enye obu o obeso otukwan kwa ye adwuma obu o so asina last time bidika ka se dwumani bia wa ye adwuma afimu ni nyina opese okodi holidays se da wodi kan kan no enti oba your destination travel services yes adwuma no wo honom nyeni nyina na ono abenya time akọ online akọ tena computer na chi ay application ay very tedious work it take time but then I'm saying ye dey say adwuma na to ye ho ye adwuma ye no Dubai e be ye nyina ma kama senior some me we person phone number na dia na me person me bon number na kakra 0257 298 084 0257 298 084 second number no say 0206 748 767 senior your numbers no office say your call center on be peke na omo no adi nkomo bibia wo hia bia no on be boa e fa akwantu ho ye location ni wo asokore mampon ye ni rural bank no e na di hwani mu enti senior the medical kind no visa sem no wo de ba ye be ye ho adwuma ma Dubai family package because we no family wo ye no mamoko Dubai mo ko hwe desert no so hwe se the Dubai sitie na eboa ma wo release tension eboa ma hunam no sisi ho so I don't know back to Ghana say one hu nyoma bebre ama wani age wo ye no fi ho no so a Australia ye wo normal visit wo ho ana beso kwosira wo hu kan ni beso kwosira wo busuafo ni nyina wo ho ayeye ene ye normal visit and at all na wako wo ye no fi ho no senior second one ayeye ne ye study abroad say suku ye akonya bako a eboa o mo mpeso mutu kwan se obekọ obeji normal visa obekọ na bia wo de bakọ tenemu a ebe ma stress woni nkrata ade na wo fa student route no
we just say Canada senior we do we school na ye mo adwuma ye omo penny pa no ma ye adwuma because of COVID last time say me sika no they need people youth age you know omo hia omo pa tuition fee no form scholarship starting from 10% to 50% o GPA ni good a e be mo scholarship kama ama o da ye adwuma ompere na apede hen senior ma me refi guy last time me can say just on TikTok na say be say head no wonim wakoto iPhone 13 oba TikTok say me wa broche medjuma me ye cleaning na so meti ato iPhone 13 o say abroche ye ese fe uja chance brabi bra senior so me ha no me ne agea say akwe otuefo say eye ba bi a enye se Ghana nye o but unya kunya na kutukwan na hwe ana de enye say no cry ba ko no ana nyame na ye da ye de nyame no bra me see ye de nyame yo bra what say it was ye di bibia to autopilot ye de nyame oh so it is nyame adom na say nyame ama onya kakra won nsem a until o ma ne nhye because obedi ni kakra besa fawura investment fawura control mu e be bie kwan bebre ama wo ama wo so akonya adwuma ye what you opportunity bebre opportunities wo a land of America a land of opportunities a time be press your Ghana bebre kwa bebre a control for businesses sa to do na be hemu no a control for adwuma kakra a control for elonya capital a control for merci bebre bra me living testimony eduma bi na de be di kwa eden nyame bie kwa me tu kwa no bra all this problem was solved nipa bebre o mutie me enim sa de american se wo obi abotie na eto de wo fa fon frɛ no a e wa na wa send pounds na wa send dollars na woni agye sande ma o bra say I just say asa oba ye adwuma kwa hand to mouth say Ghana ha efie bia omo di brochire wa brochire o tinani fefie no efie ne ho nkyere sa bra enti make no study abroad na make kan na we be wura mu ma me papa minua bema obabi wo from 18 years so ko school ko sua dia man chance no nko e be bie kwan man dachi wo kase wan nu ho because utia tuition fee say enhye ngu Sompa FM I sabi man da sumna so okokwa na bibi ntia amfa be say amawa ye your sense kwa sa de 90 ye de 90% sure almost a refund tuition fee class ade ma wo e jare na wo pesa route we ye uye no free was say package ya say nyame kwa kra yi package mensa aka enso ye work and live nurses teachers steel benders welders plumbers our person to go Canada ekoye adwuma with work permit omo emra ye be ye ni nyina ama wo mo eno process no e nkrata wo be ko na work permit ye dai ekuta wo so person no family nyina that package ni so wo ho wo be say wo nko aso a that package ni wo ho ye betimi ayama wo na just Wednesday me ne your partners na wo UK no omo ye no mo ye live interview applicant ni bi no mani age ma pass your interview as say do ma start process na ye ko ye nim enti ye very come real kama libi bi anim labalaba bi anim your destination ye registered company a wo buy no be sign contract payment terms wo ho a ye betimi no ye bibia kama na ye nhwe ne say bia me wa ha me see o your destination me pese ebia me kosi obi so na dem sika ma no ne ade ho nsem to say ba me de pa say call center no nya course bi ye say omo fra obi say omo fa sika no mesi ne so na on famra bra ye ni agent bia obabia it is strictly you are telling your viewers and listeners anope omutie Sompa omutie omanhini Adea Akye Abia say ye ni agent obabia mu ni agent bia bra straight to your destination Asokori mampon. En fam kusi obia so. O friend number we are. Ye be ma direction na waba. Obia is obia. Obia obetimi aba. Oba your receipt wo ha, wo tueske more receipt. Say your company. It's in first canning kosi obi. Obia so bra wo tu ekura. Obia first canning. Na me ko aba menye. Me. Mo bia ska bless you so on ka say bia o man hin nti me ko man hin na wadi madi. Obia sika. I've done radio for over 20 something years. Mo bia fa bia say obi say me di sika be dabi. And one say bra one man recommendation say okay, ma me hwe o mo so mo questions. Na mo sika yi. Eyi me kan say clients are more advertising. I know most about all of them. Yes. Mo hu say ma Omaka say Oba no offer a marketing department. Me dey be that. Baby eba me office. Ebi oba ma hin. Ke person ke no be adwuma. Ada no otu ase kan sisi. Ano no mo ba ya. O make your check. Yes. Mo bia me so mo ko next. No. Me.
Now last hour now will be one CD. Pressure come about so. Pressure about so. It come straight to your destination doors. Oba ho aye accountant ho secretary ho obema receipt na bibia wo ye bia no afa nkrata mu. Me apia record. What if first can me see me so? Debi. Me agent, me apia record na me ye adwuma no. Enti office wo kwa na wakutua osika na wa ye odwuma ma kama. So what do sika komo obi akwaje ko? Sa kwaje bra na omunya adwuma no because e wono ho a e be delay wadwen se bia ensa aka so na bia ensa ka na e delay wu process. Sanity. Tu dey no an say obi ma recommendation ene ne mumra na omehwe de oyeye bia se obi unti bia se obedima di na bia se bia de bia so a branch be fair makache ne say they should all go there. That is it. Don't sit at your place and be sending money. Sanity. Go there, have a view of it, and do due diligence. That is it. And do a proper investigation. What's that here, no? Your destination forces all the bar. Omudo be fan ye manu nyina momo say omo ye legit. Sir. It's in trafie na o ye call na o ma me wa manone a wa tu anamo. Sir. Obia no utrafie a uti wade so obo odma akwadwiro won faka o be say utu kwan ko baabi nipa no so obeboa wa kone na ase sir on faka tra baabi send escalator no asa ba say na obi di wasim your destination for asukari mampon rural bank open space a enye tokro bi mu no mo hye na anano ye ko e o matopunu no nipa no so opening for don so o dano no omo ye legit sanity also obi on ma o ju sika kra wa hoto so say asem sika obetima ju sika ma company go nipa no ni modu sanity obi on ma no la wa kwan chen mushroom toast and double tobi onu de obe die kra de kaka lo di boba eti enyehu ma ku fa ma no ana onya sika enyehu kra bra eti ye dwuma die ni bi so ye ticket and reservation okay me pass ye dwuma ni nyina ma no o ticket okay say bra nyame adom ye local ticket ni kra passion awa oba ye betwa bia ma kama na se kwa me kwa no na bra me de kwa ya mo twa ma kama kwa ombra wo twa ma ombra say e fo ma bra ya bre oba na ho na nyina ya den ka kwa ne to gata ma pa e kama pa e ba ma sa fa number nto dwa bio 0257 298 084 0257 298 084 0206 74 87 67 ba de kan ho amefa kan ho ansa na metal na so ye Turkey so omo di dwa oba o Turkish visa ye be boa ma saka say boutique dodo na ntare dodo na Turkey omo quality product price no any euro no nyepe the price ne wo from pa until na ba yeso etimi tobi obetimi atobi ase say obi bakoto bia US dollar dey ane board dey unya Turkish one na price no for me dey me shirt igura bra no bi na me koyi ya shirt me kan tim say no bi na me koyi ya bra mi nua ba Sarakoba mi hu shirt na mu say we ye Sarakoba boutique baba Mrs. David Chia no paper the nyoma ye kama oh yes ba just me advert man no ba udu abo se nyoma ye kama pa okay we are akutia osika me halu na media wala e ba ka ti very gentle nyoma ye kama akutia osika we dey was ara me Chia no pa 0257 298 084 0206 748 767 ba we dey time na ya so Canada US medical ka say 8 weeks and here normal visa no open normal visa ubenya 10 years or 5 years US bra 8 weeks oba you be na quick amount and your bra be friend me say the wife for can US to be say obo me boa no nanka o tebe say onko manager no wo ho kwa o me ya ma 8 weeks no ma ye ho adwuma ma afi Korea Japan and also ye ho adwuma e ma bra me pa jo me time na so Korea time na so enti yan fancy your destination travel service na hotel kan civil is assured baby person ko bia no ya de obekọ ma me nko kumawu mra na me nin komo bi sesi a ye nua be ma ko fiada de e wo kumawu video bi circulate on social media handles so na very disturbing na Ghana for ina ka ho asem en say police ni akoba bi kwachi wo bi na sade wosi abodi pano ko achi a watwe no de ato fom a wo yire ne ko no obi busa sa adan de adea Kofi good morning at say me do so far na me adoboko kumawu te say wo na wo si anan wo kumawu sisi a hot say kumawu meka se kumawu de ye na me am krom dade ase na enye
me am kum that yes na nya de plenty am see nya ne say abranti aja omo se abosumi duru mu ase du ba ko e beto aba ko beto aba ma me na yakos police ni e dia bet aso ne mene atwena fikiosum so mo hwe video ni ya atwena fikiosum ahwe fom atwena fom ntim kum that yes de enye kora de na si ye adan ekoba ne sen ma yente won kaye yakoba ne se abranti no me ya asem man no me fan say me 4 years more any because December 17th na manya 4 years na so me cop obi mo kro no and obi numri impo obi nkontokwa e ma me nkobi no e police station krada me so sa no man so but say dey make setia ne say police ni bi akwachi obi a enye de wo pe enu nti na ban tasi ojiji yen kakra kiki bombu no bi akoto hankapo ama se ni bakwampo eye aniemo ho nsem na so yekikiri kira utimi de to ne nsa na de agu na chi na ade nako na we de wagya sa hankapo yi a ode to nsa de ebetimi ade nako no e na ade bet black ne sekios so mo hwe video sekios o de bet abo ne mne na watuna frikios ma be hwe fom na watuna fom na enemmu okokum akwanche kwa awia na se wo de wo to nya homa ana de bet ya wo hwe no fom na kwa wo wi abe wa kono Kofi adan ede na asie de na asie aprosifo ko fa no na ko report se sa brantie no ya no se do akofa na yo rules enti se amete ye no police ni se ya na ko fa brantie na ko fa ayo rules na be chi no a eye se wo de bet e so no mene e twe free kios hwe fom na se do e sa de twe e fa fom nanti abrantie no o mahunu sampa ayo rules no na afa aye yes enti na ho de nya ko na meka ba adia police ni ye ade ntwayi tobo ase Kofi tobo ase yesusu se abrantie no akowia iron rods na ma aprosifo edi akire ba be se omba be che no sa enti ewo kumawu dade ase enti ebra aprosifo no eba afi ho no kwan ye ofa so wo che abrantie yawo a yesusu se wo na awia iron rods no na antwayi nya sa eno na se meka safa ho ya sa anya krono no abrantie na ko na se na abrantie no wo he se si am no ka se enu ano ya de to regional commander nim e ma regional commander nkasa oni nipa nifo etu ka akoi e ma mpo nko si avidiase ya ka divisional commander o hwa avidiase ene seche east ene seche kumawu ene ese dobon sokora enyina eta ho ena avidiase commander ena kumawu commander e ba da diase be ka kire abusuane okuro ne se yes na ntwa yi ne mo mama ne be ena no pai ena me masaba kumase na makati committee for se omohwe no mko be no anopai enti mo hunu de ofa iron rods no ana eno de ese no de anya no kwasem ne kasa fa wo de ekos no police na de na oye no enye no eno ho asem se de ofa yo wo se yo no a se nye wo no a se court no yeso chop kwa wo mu se alert if you court no be prove sample we crofo ye na ba kutuma na ye bo neka anya sa na ye se mra ne tie enti abrante ni ai yes enti yes wo ba be tinu a na de ahomanya bet abo no ko atuna fikiosum ahwe fom na wasa atuna fifom enti se o manfo no sesan di asem no mo ka ye kan se ye mi tira o manfo no nyina nam enemy committee for kan se no me be asem me masua de bi me be asem me masua no ma pi pa se impo obede Samos every court anase ebia eduba bi kwale police mu kwa bachi enkura bi anso bachi obi okoro mu on be si committee for no so anso no mate wo Sompa FM e se ni me so da am nim committee for ya dwene ho ne se kuma wo police for aviasa police for so bachi da dia sini bi on be si committee for so mo fa fi se so hwe video mi ya na nkura ketwa ne jeje na ho enga mo hwe enti ya chi ya mo twa fo mo ko de wo ko no ana empanifo no eba o so hwe video no ya ebe hwe akere ho enti se kapanyi bi wo nas committee member bi wo mbesi ne so no mo de ko fa branch enu a ka sa de ne course no enyama ho sa no ke enkoso police ni na wa yes I friend say wo de ya twe no asesa Kofi police ni the same police ni de minim di za wo ha se wo se akwase ya djuma wo de wo so nse troni ebia bibiasi kwa na akopɛ ibi wo me bi ko akoye on interview ko on person on be kasa na campus we di boni obe na
Samoninti na yeche di video na ye hwe na wodi bia ma ne ye no. We can see clearly from the video no say ni din ebo ne tag bo no ho ya ni din ewo ho me amete ha yi ye frem na Kwabena Kesse wo a wo kase Kofi listen me ameka say Kofi tie Kofi tie me Kofi adade yi me tie emfa bu fo hye won kasa listen to me asam na aba no ma ye mfa ya won kasa bebre yentu ye boas ne nin komo Ghana fo ehwe ye ne Ghana fo etie no beten komo na se ba hu sa wo de ya wo na e kasa emfa ya wo nkasa wo ye sa e be sen komo no me amete ha ye frem na Kwabena Kesse tie me wa wo kasa ye frem wo Kofi adade me frem wo a wo reporting ma address the public ne say ye frem wo Kofi adade wo ye nya reporter ya wo kuma wo dade ase enti wo din tie wo sa ya assembly member enti emfa ya wo nkasa to bo ase empo so obi kum wo bakora no a to da bia wo ye mema sem bebrebe asem no ba bia wo pese kosi no ahwe a wo hu se akosi ho bibusa se obia wo ni din en asem no ba ye no wakọ video no amo ho hwe ye no police ni din ebo ne kokoso ya wo hu wo bia soja ni o police ni o wo se wo bia din bo ne kokoso nsem twara dwuma ye mi amete ha yi na Kwabena Kesse me card ese bi bottom me kodin samoni bia ye betimi ayi Sompa fo nyina to nchen ne yakase Kwabena Kesse of Sompa ye mfra wa Kesse nyanti obia wodin me busa me ne DC Adea Akye Abia komo me busa se police ne mo nya ne din ye frɛ ne sen ne din ge me nyae se wodi ka Kesse me din se sia no wodam nyasa ba so se woda so dam nyasa nya ma ne be sa be tie but am pa be ba ne be me da se ma me ne ye bedin komo se sia wet onabo Adea Akye komo na ye DC on ne si aban na mu bambo fam ni ade na dissect boss eno nti ye bedin komo wet Adea Akye komo na busa ne se wahunu de na ekoso ye reporter Kofi adade ana yate ne nkan menu ya ba ma opoku a champon e wo fie ha kwa mpoku atisan ya kasa Kesse kakra atisan erade adom wona wo ye robot a etimi kabrofo no pa sha no kre wanya mfie san me 20 years yes uko school en okay me we last year Secheduma senior high technical okay yeah ana wokọ suapon wo hen wokọ university wo hen okay mechanic say CM or Amstead na mechanic say akentena piamenka okay yes die ne ba wutirim wohwe no ba bi wohwe no social media bi so ena bi ya wutimi etena se na won so practice ya na say eya na de no eyi kire wo daye mu ena watima ya de fefefe ye mpo ekopie mu e wo menhia fikesi mu ye wura amma wakwa aba agye wa tu se obeboa wo aso wasene e wo sika wunya sa adwempo no ne sa nimde no wo hen Sompa FM yes ana di kan aka say ebi wo ha yi kire me odaye mu e no kre ebi wo ho a obeso ho daye na afi watena se na kai daye na wo so ye na afi na de aba in reality nti meka ne say menya no odaye mu nti bi wa o so daye no a ya wo hunu de na wo hunu mu se bia wo de wire we koso ha wo de positive no koso ha ana ya wo hunu yes ya me husa because ebi wo ho no ma se menya so ho da na mpesa ade we me ya me so sidi ana se man so sidi a mitimi so ho dae na kire me kwan a me fa so aye no o botaye pa ya wo pese asasi su Ghana fo nya wo so mfa so ye de na wo hwe a eye wo botaye pa yo me botaye ne say me botaye pa ne say yo nipa bebre a o mo sa nim de no na aka hye na ehọ na akoye nsem bebre so yesikasem ana say yes ana say yesikasem ana ye head and volume papa na to da bia mekanisa okay to da bia mekanisa enti ama enipa bebre mu sa nim de no entimi emba out emba kire de mu so omutumi ye nti de na ma saa de wetimi kasa de ne de na wo de hihye mu a ema ne timi kasa o act say nipa yi ayo me wo devices bi wo ho no ma connect ama no timi na me programming we are huni AI mechanical artificial intelligence nti we wo kasa
yes enti robot we de ne titiri pa ne se obetimi akyerɛ de yɛmfa ne sɛ presentation obetimi ama speech ana ebiem nso okɔ healthcare centers a sa robot we no obetimi akyɛke heart rate ana sɛ temperature enti oye multifunctional nti sɛ ebietum sɛ bɛte sɛ wɔ kasa ɛnokrɛ systematic ma yɛntie sɛdeɛ wɔ si kasa Certain quantities are the most important ones in physics, including some of the other. ma yɛntie sɛdeɛ wɔ si kasa no yɛnkɔ na yɛntie hwɛ sɛdeɛ wɔ si kasa wale yɛnhwɛ sɛ yɛbɛnya ne kasa no yie ɛde ama wa sɛ sɛ deɛ bɛdeda mu a yɛntie me dabi opoku yes sir efiri mmerɛ a woyɛ saa adeɛ wɔ wie yɛ no amanfo bebree frɛ wo ɔmo frɛ wo wonya course bi frɛ ama no ne sɛ bia yɛpɛ sɛ yɛbɛfa wo firi Ghana ha kɔ wonya course bi saa yɛn nyinaa yɛtie Sompa ne mo mi ankasa de me fa mani hu sɛ ebia we fra na sɛ na mate bisa de Sompa bɛfa wo kɔ ama no ne ɛberɛ a wokɔ manhyia fi kɛsɛm deɛ ne siɛ wokɔ manhyia wokɔ yɛwura anim no Kesse meduru hɔ no na empo deɛ mehwehwɛ ne sɛ nka ɔbɛhyɛ me nkran nanso ɔyɛ ma ne broso ɛdeɛ na ɔyɛ ma ne broso medem nim sɛ mekɔ a mede kɔkyerɛ me wura na agya wɔhyira me na adwumadi a medi no matoa so na mmom meduru hɔ no de wɛ a ɔgye me na ɛnwanwa na wie de tɛkyiri kora ne sɛ ɔsama me scholarship to Amsterdam no mensusu saada o ma me no papa te ase pasho mu ho ifie te sɛn sikasɛm te sɛn oh sikasɛm meka ne sɛ ɛnyɛ kora ɛnyɛ nti sɛ school na wokɔ wontua school fees dabi ɛnneɛma a wode yɛ adwuma no yɛ a wonya ne wɔ he yo wa na wokeka nneɛma bom na woyɛ anaasɛ bia wokra na wotɔ ɛnneɛma no ebi wɔ he ya local materials ana yo components ni bi nso hɔ no ma obɛkra aba nti na eduru baabi no na akɔyɛ sikasɛm nti ade no memfa ne sɛ obetimi de 1 month to 2 months crampo ayɛ ade na because of say sikasɛm no ɛho ayɛ de nti bɛtake 2 years abusafo ya mohwɛ ɛwɔ Sompa television no so yɛne nua bɛma opoku champon Kwabena 18 komo school Amsterdam one na ayɛ robot na ɛda so no ebetimi ayɛ adwuma bia wɔ se hospital ɛne mia ahodoɔ pii robot yi betimi ayɛ adwuma yɛba betie ne kasa no anɔpɛ sɛmɛnsɛ ba clinic sɛ yɛnka nkyerɛ wo sɛ brasa kɔremampɔn na ɛbra na yɛnsa wo yareɛ bia hawo bia menstrual disorders ne adeɛ nyinaa no bia wo hawo ɛwɔ wo jonso mu ɛne typhoid ne adeɛ na ɛhawo ne nyinaa no ɔsa ahodoɔ waharawa wo brɛboɔ no nneɛma nkɔ yie bia no yɛbɛra ne test ahodoɔ yɛbɛsan ama wo akwankyerɛ ne afutuo ɛwɔ aduane mu sakoda na ɔda yie wɔ na yie bɛma deɛ na atechema wɔ nipadua no ya enko yie bɛma yɛbɛsan siesie agan ɛyɛ adwuma sisi yadeɛ no ɛbɛkɔ ba ne bɛma ya monyam finhyia dungɔtwe ɛkɔ mo nyinaa wɔto nsa de afram sa sokore mampɔn ɛna ɔwɔ ya wɔne asokore mampɔn bank no hɔnom a ɛna di ɛhwɛni mu ya kyɛ sɛ maxima road hɔnom a asokore mampɔn wɔne asokore mampɔn bank no ana edi ɛhwɛnim off the maxima road ɛyɛ Semens Herbal Clinic frɛ wɔn sisi a 0240 616061 Tony Sack Electronics wɔde TV fridge freezers ahodoɔ nyinaa air condition papa washing machine gas cookers ahodoɔ nyinaa rice cookers ne blenders no kettles ahodoɔ nyinaa efie ade siesie bia kitchen hɔ nyinaa wo dem hɔ ba bia SD Karam building adum ya oben Wesley Methodist Church Tony Sack Electronics wo siesie wo dem hɔ no mu a atinyeje bia ni wo kitchen hɔ wo fie hɔ wura hɔ ado hu sampa Tony Sack nsa no adwuma e wo fie ha 0244 119236 yesu mo asante bekwai woni bekwai post office no edi ehwani mo kɔ hɔ obenya woni ma ne bi atɔ ma me kɔna do enti ya woni Methodist danum hɔ no mo hɔ ano wo mo ma me kɔna do wo hɔ Reliance Enterprise ɛwɔ Mampɔn ya woni auto no ɛno so edi ehwani mo Sister Vivian ɛwɔ Sankore Big Anin enso so ɛwɔ hɔ no mo opposite main college church no
ɛno so okomia hɔ mo a ɛwɔ hɔ ya obenya property ne ma ne nyina ato Grace Gate of Grace Gift Herbal Clinic wɔse Kumasi Ohim School Junction Barakese ebu akwakofo dua ya obega wo filling station no ya reben oba bema ehene fa na wo hye se malaria typhoid hepatitis abusu akori nyina hypertension diabetes stroke ene obema no ayemre wo pese wo tere mu de ma wo esua wo pese ye kese menu aba se kura de wo konkran wo sa punu ye be punu pa tete no na ye di tu ye ho yare wa nyina fibroid be free hoko infections ahodo nyina no eye Grace Gift Herbal Center ene wo sa wo ko Dr. Grace Bodo ene efrawi 0246 51 8003 na wajoso oboku enti se CI no se wonam fofo no bi hu na se wo yesa ne ma wo ya eya o mo kan nsem bi ma no bu abamu ana ya wabamu timi bu nam sensem bi ya o mo ka kire wona se ebi no se wunkran yo mi da se me kan se abambuo die e do so chen kranhye no Ghana ha ne wo no mu bu abamu mo se o be se wunkran no kre abambuo no do so na nkranhye no so so ento abambuo na abambuo do so pa ensem ben sa na ya o mo kan utimi hu se ka wo kra no ka wo nipadua no pa oh bitimi ka kire se na we ya we die fa so be no so personally na so ofre wo fon so no kasa se no kire obi ho a personally ana obi nso ho no ma oba no abi prove wrong say ni awe ye no emfa yes ana so ni me chen obetimi asa kire mu krampo say he knows much than you na ya de bu abam yes bon say na wa wo ye ne de wonim ne a wo ya kosinti no eni kwan so abambu yentie robot no kasa na kakra ya hwe say this time right benya ne kasa ne ya na some instant as well as the forces that act between them and upon them from the outside. From this deterministic character of the laws of classical mechanics, profound and probably incorrect philosophical conclusions have been drawn in the past and even applied to human history. Lying at the most basic level of physics, the laws of mechanics are characterized by certain symmetry properties, as exemplified in the aforementioned symmetry between action and reaction forces. Other symmetries, such as the invariance, i.e., unchanging form of the laws under reflections and rotations carried out in space, reversal of time, or transformation to a different part of space or to a different epoch of time, are present both in classical mechanics and in relativistic mechanics, and with certain restrictions, also in quantum mechanics. The symmetry properties of the theory can be shown to have as mathematical consequences basic principles known as conservation laws, which assert the constancy in time of the values of certain physical quantities under prescribed conditions. The conserved quantities are the most important ones in physics, including on the other equal in magnitude. Abuja, yenua bema Kwame Opoku Agim echampon. Kwame Opoku echampon. Wono na otifie hai. Otimanimu wa hasei. Na ne nsa no adwuma bera okopie mo manhia fikesie mu no enie. Ɛna wohwɛ ne wo television no so no. Yewura amana kwaba agina wa tu sɛ ne dehye no no. Ampa obeso na sene honhom fam, one honam fam, obeboa no akwanuasa nyina so. Kwame wasamu etwa to opese wiase ne amansa nyina te wonka ɛyɛ de. You mekani say masemi etwa to ene say dedi kan yes Sompa bema ye nyina yura tumfo say to our tosuminu ene ne mpanimfo ene wona o boa me na o hye me nkran nyina na afen so mesa asre aban no na ye na sebi ye wonim die sei no watimi apekwan soronko bi so asa asone asene sene be ya yenim die no enka nhye efiri se me na maba out a metimi aka se obi wo ho no ma wasua krampo kya me so ontimi mpie efiri se wonya amwa bia ode ba out desane ma wo ya wo ye ne ho awo fie ana wo ye ne wa wo fie ana wo ba bia wo ye no me ye no me am fie me ye ne fie nti wo ya wo maame no papa hwe wa ya wo ka sen na kire so mo hu sa wo keka ne ma bom ya wo ka sen na kire oh ya wo mu hu
wo se wo nkwa wo de ya omu enti no ubehunu na yes nti de na man kasa ye battle ana de na man kasa e battle your senses bi ho no ma connect ya itimi ma no e kasa nti betimi akasa kopem se be sei yes ebetimi akasa de ya wo penu bia on say we na or chere physics yes into one of the benefits betimi you know schools I'm a natural dear into no say support na na sponsorship ne ba betimi developing in such a way say what try the mpona betimi busa no questions yeah we answer yes I'm an answer any question you wish ubusa no bia obeyi wa no obi busa no bia obeyi wa no no ya na ya semu nti wa no hwɛ se ya nya wonwa sa na wo hwɛ wo ho sa wo na wo yɛ ya nya wonwa ya na yɛ wonwa sa wo na wo yɛ okay eduru bia wonwa sa wotimi amma sa de we kasa no kre eduru bia wonwa sa na me ka se bi ho a onya ne dai sum enti no me ankasa de me de menim de etena ase a ebia me ntumi nye but in the realm no eyi kire wa what the buying reality a obo se na aye simple dia ma na aye simple dia ma amanfo se ye bi wotwi efise asantemam ne wo ye ka asante kasa pa you obaye yes senia wotimi bo ye ready no twi pesa o kan bia obetimi aka eno so de sansa be se mo betima yesa yes nti we no eho ka nyina fi se wo start ya wo twen wa ya ten a wo keka bi bo be kasa be wi ye no so obetimi anya total cost now here cost over say okay total cost mechanic say 4,000 cedis 40 million yes Sompa so we need we school ni so no dunya ne we sky wo me ye no in gradual process kakra nti take be say na wotimi de ye we it take 2 years and I make say I didn't know ebi wo ho no abetimi de 1 month cram per week but scanner ha ode ye no scanner ni ho no wasukufo no hu apia kente wo hu wo ka say wo hu sa wo kwa wo ka say na kire because me so me go school yes sani me be ya mo frame robot guy ana robot boy me ko ho no ma sa ana omo so appeal me I'm from robot guy yes obi abacha na no pa ya na enya kwan you mechia dedi kan matise nyina yura santen otumfo sei tutunyam kese otu kwan na me we she ni save journey na me gidi se twedi ampon eden beko asaba abedra sumdwem na oba nso a me make sure say yura de meko akochia no ebiemu nso mechia otumfo chemhene penifo mo menhia hemfe nyina mechia wo mo na robot will be come school robot na owa ha sisi no owa Amsterdam make say o school mo sisi no kre o school ho no o sisi ya wo ye den o school mo okay senam ka say ana manfo be judge na ho twa pictures sa o dabi na skasam ho ye din tino bebia na o say mepim kodro no mantumi nti Amsterdam so de o mo so support emma me a o mo so ebuama akwaso nti ewura sante hene enso ahye se yemfa nkosi Kumasi museum nti no yewie bibia o Amsterdam yesad be ko museum se na be ya tourist ifri baby ana asem yamya abehye ufri he asante ufri asante mo shebi sense ahonjo haya yes o bre ansa na wie JSS on yes because wakasa no nyina me hunu se na niema bi hadwen wo bre ansa na wie JSS on yes because me hunu se wo be kwa SS kra ne bia wie SS na wo kɔ university na nida so kra ni ho university kra me kan say na anida so ni ho kra because me hu wo kasa no yes anida so ni ho kra nti ya adom wo papa bi se wo be yesofo na se de niema yi kire wa wotimi ye ne saama ne si so pepepe no asofodie wo mu ana ebi wo ho a me kan say hu saa de ne se asofodie wo yes na mesenya gidie bi se ade we me ye mani pewe a ebi yi ya men shira wo yire ho ne su adwuma emma ni pan kanfo bebre no eni wutiri mu dam ye side wo beto fom nye ni pa nyina so ne kanfo wa e wo sa wo sere ni pa nye yes e foto kakra metimi dama wo no be hoahoa wo
yɛbɛhoahoa wo yɛbɛsa pagya wakɔsoro abɛgya wabɔ fam sɛ tim obi akora ma wodi nka asɛm bi mu yere ho yɛwura so mu dem sɛ wonyaa wo kwam yere ho ne brɛ wo ho ase na baabi a yɛwura pɛ sɛ ɔde wo duro no ɔte ase yi deɛ wɔmoa wo na ɛduru hɔ nyame nka ho anɔpɛ yi yɛda aseɛ nua bɛma Kwame Opoku Champon or Amstead na wɔ level sɛn meka ne sɛ level 100 yana yes afei kora no wawura mu a yes yɛbɛhyia wo campus wa nti wodeɛ mɛha wo ho koraa yɛda ase Opoku Champon Kwame na wɔte ne nkan awurade kyerɛ wo tumi no aberanteɛ ntimi mmoa na simadu yɛdi anim yɛni nkɔmmɔ kakra Dr. Amuzu ɛwɔ fie a ma wo gye hia kyɔlɔ wɔ fie ha na ɛnɛ yɛbɛdi nkɔmmɔ a yɛbɛdi nyinaa no ɛyɛ sɛ yɛ made ahodoɔ yɛ no ɔmo ti fie sɛ wɔbaa wo sɛ bɛrima wo yɛnim ɔmo so mfasoɔ deɛ firi sɛ na wɔtwe mu nsɛm bebree atwa deɛ agu yɛbusa sɛ yɛnim ɔmo mfasoɔ deɛ simadu yɛdi anim yɛni nkɔmmɔ with Dr. Amuzu. Dr. good morning net saying Major so. Bibi abako de. Anopa wo simadu di anim boye nkomo na. Mama mfa Adea Akye Abia Sompa etiefo. Na ye da omase se de bia mo ebo ye dewuro na nkofo nso ete ye nka. Na omo nso omo hwe ye ne nso no ye da omase se omo nya bre ede bre se omo beti asempa no na bibia aye fine. Dr. Amuzu de o kan Dr. Amuzu a obi enim se yene na ye de edubra ana bibidro eka bema ema bema eye bema enti baby a wo bi a wo hweye ana wo tie ye no me ka kire wo se bra eye Dr. Amuzu Herbal Clinic na ye mfa bibidro ana se efomadro ana dubra enka na obema na ebuho no obema na nda sori ahomache a entimi ensori no bibia aye fine e de amount say ohwe screen ne so a uhu say yes in yare ayesa ne yesa yare bebre bi okra ya amfa anye den anka ho enti say wo hwe we chichiri ne bencha doctor say ye delivery emma obibia wo hwe ana obibia wo tie mesrawo bra Dr. Amuzu Herbal Clinic e wo tafu nhyiaye so tafu nhyiaye so eye Amuzu Junction e ho na obehu eye Dr. Amuzu Herbal Clinic enti wo hwe ana wo tie ya fa no man e wo screen so obi a wo tie enso no man e 0247 77 67 43 0247 77 43 na adie bi abetodwa like ha emema bi wonu mo exam omo enti ama nioma bi ha omo Oman hunentem so anontem enti sisi akwaja omo oyeye se ama omo be mana aye week omo be mana emu aye mre okọ oba ho so kra enche na ne ho esane obema no ewom se ye de dwonso de ba empe pressure se o de dwonso bebre nso a pressure ebeba so ema obema no enya eye problem ana se ebenya asebe gre kan say problem no nya how na sama ne beba how ebeba eye obema ne so enti se wo ye bema na wo hwe me ana utie me a besra wo se obema no ye de dwonso de nanso ese dwonso no o dwonso ntoatoa so a enye obi ho no ma 30 minutes bia na dwonso ne nemu 1 minute bia na dwonso ne nemu ede otimi dwonso nke ye tie obesori akọ aba be 10 times and answer 5 times just on the canons no anye ne ntema na oye yegu ne ho mesraw bra Dr. Amuzu Herbal Clinic memfa nkɔhye se eye when you prostrate and as when you diabetes ana when you endem yare bia enti na amana basa mesraw bra Dr. Amuzu Herbal Clinic aye wotafo eye nhyae so eye Amuzu Junction ho na obehu Dr. Amuzu Herbal Clinic na ye de wa fam fidiem ye hu se sa problem we say se eye ndemu yare ana diabetes ana eye prostrate enti na amana basa mem ye hu self doctor na self physician nem fa hu nko enkoto edro bia say what is here so don so so onum edro we say enti no na wakoto edro ne se wo benum abra emwo pedi onim hu nimde ti se Dr. Amuzu Herbal Clinic waba se oba beboa mema oba beboa ma ma wonso mpaso ayede wonso waduane mu ayede enti bra wotafo nhyae so eye Amuzu Junction se no ma no hu fa no ma no
ne frɛ ɛyɛ doctor na bra ɛyɛ Dr. Amuzo Ahye yɛmfa ho fa mfidiem na bibia ɛnyɛ fine ɛmfa ma wo number no yɛ 0247 77 67 43 0247 77 67 43 wa wo sisi yare aya de bia ye ka sɛ memfa wo sisi ndi agro enti sɛ wo sisi yare na wo tie me na wo sisi mu taa ye wo ya wo sisi mu taa hyehyew obi wo no mo tena sɛ kra na wo tumi sɛ ne sisi no sɛ yesusu gya na egu ne sisi echi o ohun mesraw bra ɛyɛ Dr. Amuzo Eba Clinic na yɛn hwɛ na wontimi mba doctor sɛ de duro abedwa so a oba ne sɛ obetobi ana sɛ ofrɛ no ma no na onsa ka bia ebeboa ye delivery eye worldwide enti obi a wo hwe bia no se ohia adro we bia obetimi afre doctor e wo no ma so na so otimi WhatsApp doctor edro ni din ye Amuzo 3 rounds Amuzo 3 rounds yi ebema osisimu ayeden ebema we gina so ache ebema obema ne so emu ayeden na sisi yare na wo ne nyina no ase tu ase e dia ma na se edro we wo no ma esan so etreatiu enye sa afi na ohia wo ba ate se wako no medro ana se wako fa edro enti fa no ma no na WhatsApp doctor ana se frɛ doctor na doctor ne wondi nkomo wo de offer aka doctor say me sisi muta ye me yapa na me pɛ ɛyɛ Amuzo 3 rounds me kɔ ba ho a me bɛma no ɛsɔre a sisi ana asan adwodwo ɛkɔ ba ho nso a me kɔ ba ko first round ne pɛ no an me ntimi nsa ambo adwuma bio me srɛw fa no ma ne frɛ doctor na doctor ne wondi nkomo na ka o problem ne che no yeso ton yare a na onya no adro pe Amuzo 3 rounds ne bi ne nom na entry 2 na bibia ne fine na mba na amu wo den ansa amu wo abonten oba bi won mo kasa wo abonten kra ne kru ntimi nka bi because ne onim say o rather mo ntimi mfa koto nyankwan enti mesraw fa no man ne frɛ doctor no man ye 0247 77 67 43 0247 77 67 43 doctor say ye wo eye Amuzo 4-in-1 no wa obema esha obema etia obema munya den na untimi engina so nche no odia ne 4-in-1 enti bema obema sei bema no obema so ma no kra na se omo frɛ ni to pick omo de koyi omo simu so omo de koye den omo ti osom kra na be mabu mesraw memo oba mu abem because of say obema ni so no ina mema no bi won so a ohun oba na ohun se ne bema so nti wontimi kra emfa koto nyankwan oduru ono ma no afedi osuro na ho kra epo ade ne so prayer o pray no akodo mesraw o pray kra oji wani so obaji wani so nti so ye bema na wotie na obema so a obema etia obema emu nyeden unsa engina so ncha ohia Amuzo 4-in-1 ena sa bema ya nkasa no so ye bema na wobre obema otwetwe obema ye kan masturbation otwetwe obema ma ho esane wa yankopon abo eye oba fefefe e de ato ye se bema akwan ene oba ho eno Bible mu ene me na mekae nti so ye bema na se wo akwan no wo se wo nsem na se wo de obema beto nsem awobre behwe nsem ba we sei na wo de twetwe se ho besane wa ebema obema na very sensitive nti wo ko oba ho kra ene de because okwa ente na ho aba anaso ho esa no sa be ma kro ya so ne oba ne da sisia na osan so kɔ mfitire san kɔ retwe ne be ma because we nya eye ode obi a na se atenka bi emflim oya na ye ne de mesraw so waye na ama be ma na very sensitive into kɔ oba ho a sisia na wajem enti no anim atwa o anase a mesraw kɔtɔ Amuzo 4-in-1 ne bi ebe boaw e ma bibia aye fine ena be ma wo ho no mo odi obema na so kama ewa ema be mu nya den untimi ngina so ncha mesra okoto odenden ene Amuzo jail time okay Amuzo odenden ena jail time na so obema no etia na enwa de ohia ye yirima ena gawo eno no gawo no be ma obema no aye tenten fine e de ama ena yirima so yirima no so be ma obema na eyiri na ayema on say yirima no de enti e be ma obema na aye kese ne yirima no de na gawo no so ye de gawo no ma obema na ye tenten gawo fo mu enti be ma de obema nso a o de ko oba na so enti mi kura anya hwe ena wutu a hu say aye so wutu enya hwe ba be ma nka e kwa e se de o pompe bo no e kwa na mfrema kakra pie utu anajipo na say utu sampen so mesra kope Amuzo yirima ne gawo ne bi na obema ne nyetenten enya kese emfama se ne okọ oba ho oba ne beje oba bi hu obema ne kura na ne ho esane ne preku
oh who say as a flap ni man no na say man meza with flap no nti o sole oba na be ma we de no oba be me mesra ko pega wo ni yiri ma no na obe ma ni yiri na nyema na obe ma no enye tenten emfa ma e na oba wase kwan ebie o feelings article onya atenka oba sent abawase oba white abegina on swache doctor say ohia amuzu odonso no ebe ma odona so emma wasechi ina emma feelings na article no obi on ma wo ba ko se me wo ba ko no be feelings na article be ma ne kro ne me da wa ne se me da ho oba bi also ane ne da o se na se eye ne ya ekura aba na se nti de bia o ye ya so san kwatra transfusion so mesra de ohia ya amuzu odonso eno emma ho sa no ntem oba bi wa be guno no na odonso ane nam ne be bia se nka na se kura befo enso emfoda wo kan o se me wo dry bibi mesra o ni dry bibia o feelings na article kope amuzu odonso na ma wo do no nso enso emfama ena oba oni obia ante oye single ena wo two baby mesra unya ladies infection package no eno ye esujafo no na say esujafo no kra bi nye sujani wa diato no so esujani ba obeda no na ne na yefo mesra we ye omo ye esujafo a omo ni obia ente no ba onye sujani dia kope odonso ne bi nenonom na emma bibia ene fine ebe mo atenka na ba ebe mo ase kwan na aye fine na de e da wo me say ese wo menstrual pains anasa wo ne be ma ne da na insuo ne sign ba mesra ebe say seli bibia ma obi won mo power wa tena sesa wo nya wo because one be ma ne da na ase kwan ne pie nti insuo ne san so ba osoro ya na nyina tetete ebe di 3 days na center san so aye den aba na se mesra kope amuzu odonso ne bi na bibia na se woni obi antia kope ladies infection package ne bi na bibia enye fine enfama fa doctor no ma no na free doctor na ene doctor nkasa e man dia na sometimes wo abonten a ofere o fa no ma na de WhatsApp and I send the voice note keke okay number no doctor me problem ni 30 seconds me nye ne bebre we ye 30 seconds pe number package adunu dia ya package adunu dia bro baby awo bia number ni 0247 0247 77 67 43 0247 77 43 na sana me de manu be na me kai mo say ye wondro e wodwa so ye wo amuzu pi obi a wo honam yawo ene ye wo amuzu eye ke obi a oyem esanfro ye wo amuzu eye garlic nso ho obi a wontine mu asisi wo ho a ananse title mesra kope garlic ne bi no ena wa welu so appetite wontine ndidi mesra kope amuzo heba mesha ne bi neno no wo heba shop bia mu eno nyese obeba eye clinic no no abeto nti ko heba shop bia mu ne kope bi okọ Colinac dani heba okọ Misty heba ubenye bi na ne dodo obi a ope bia betu opedro ni chechem bia na wa free doctor ana WhatsApp doctor opedro dodo etu a so betimi a free doctor na doctor no wedi enkomo na bibia fine number ni 0247 77 43 yes bema unwu ya eni kwan se obema wu bema otiase na obema wu no yetiase wu oba amfa onye hwe okura onye enumnyam kura ewo webusuam mesrawo pe eye doctor amuzo echira kwan na bibia ne fine ye chira kwan ne wotafo nhyae so eye amuzo chance maoji ye chalo mo era se papa 4 minutes after 9 o'clock Adea Akye Abia sof mame e wa ha ye mo birthday ne ba na ya kaja de agum sof mame ya ajo made ya ye no omote se wo ba wo se ba ma wo ya na ye hunu omo so mfa so ye ni omo so mfa so ya omo ye de ma yen omo mfa so ma me mfa birthday ni wie na me ma won kaja ngum Tony Sack Electronics na efa birthday ne hoka se fridges bia freezers bia air conditioner washing machines ahodo nyina microwave ne rice cookers no blenders ne kettles ahodo nyina home theaters ne nyina no iron papa no eye Tony Sack Electronics na anopai wofa birthday wishes ne hoka happiest birthday to Kezia Ewrade dia Techifua. A special birthday to Mrs. Patricia Wasai Bonsu of Accra from your family Ma Age Echampong Boaten Calip and Kechiri Obi of Sompa Television. Happy birthday to Akye Dufie Efriye of Central Baptist International School, New Tafo from your dad Pa Willie of London. Blessed birthday to Nana Asare from your lovely mom Auntie Dufie of Ahojo Inshia Yeso. Happy birthday to Mrs. Olivia Osai Poku of Barekese Hospital from your darling Kuma Vasti and the entire family.
Glorious birthday to my son Edwin Apia Mafo from your dad DJ Rocky. Blessed birthday to Mrs. Agozo, and as Mr. Agozo, former headmaster at Duman Senior High School from Honorable Bopin and Adea Akye. Mr. Agozo, former headmaster at Duman Senior High School. Happy birthday to Mama Adjoa of Ebuakwa from Honorable Ayiribi. Glorious birthday to Karek Mintia Apia of St. Vincent Preparatory School, Yawo Bichim, from your dad Derek Apia of Tema Harbor. Tony Saklatonis and a Fahoka, Freji Biani, but Bia, we say Bianema Bia, we say Symphony again. As the Karam Danum at Tum and Owo, Yawo Ben Wesley Methodist Church, or friend was 0244 119236. So, Mammy. Made ya no mote ene na wotwe yitwam made ama ensem no aye bebere ye nimom ho so mfaso ye hwe ye daafo ne atiefo ase kwabena made fo no de ye ntimi nya wo mfa yakoye nipa ne ye adwuma yi wo behia obi ama na boa wo na eye se o set boundaries ena made no de wo beye no ene be kire asetena ono better ekwan ebinum di made for fashion kwabena obi wo ha efie na omutim no kra no ejanan e ofie ono made ni nkoso bi agiro no no kona bonten bombala tran okay efie one de made ni de onko bi ena ho made bi betumi aye fie wo nyina nenso ebe wi ase no aduane na wo no aye ye no ye beka se eche ye no anso no so inti wudie bi adiwe eno ene kofa made fo adwen bone edeba no so fa no ho adwen no so fa no ho adwen ye hwe maya ye ware me kwabra mi pese ankasa no made mani nya ho mempe but so bi so fa bia ye fa ne se eye kwan fofora ye de bo nipa kenye bone na emom ekwan e binum de made fo no fa so no ene ko wie bone no se oba bi wo ho a ofirifia no pa kwabena obeba no onu kwa ya ne mafa so dai evi ni kumpo onu kwa ni kumfa so didi made ne be papa ne duane made ne be to papa ne mpa made ebibu siesi mema no panties enu mbosa shows nyina made fo no na esi nti awade bebre attention na ko gina made fo no so okay maame ne de wote ho ebasa obuo kra sese made ne de ma wo sayire no omfa ma because ase woni wo na eden ware ne kura eno ne wote eno ti made fo no life a ebinum wo mu no ne ye de ye wo mu no ene mo mu di bone ebi ho agenuely kwabro bi betimi afa wo ne watsena obeye wo de kama onye ne bone ba na no na bo ameka sembi se nipa ne bi wa se de omo ye moa obeye ne bone se den obeye ne papa se den bone betu aka cause ebi mutumi family fo no te se wo mo maye wo mu yie ah ye wi enu aba tresi bo achi abro chira wodi akwani abenye ne made no ne koi ena mo picture bi am wo mo New York made ni ka ho enso ko bi onko be ka se ye kode ye twen bi akọ ma me ho ye ko ba no waba enso de bi abe hu se girl yi sister yi etu kwan ni made FM o ye ni enti ade na beba ni tirimu se wonya ne boni bia na nipa na no ye nipa boa na kwan a ebinum di made fo no fa so de obi anu odene me say wuti fie wo so jane no wo nkoso bi wo be ko bombara tren wo nwale bi ye show bi o se adwaye no onware ho bi o made no onwale maame na adwaye ho bi na de bi na maame ni kodwa eno ye fast so kodwale adwaye ho na maame ni baaye no busa ne ba ne se hwan ne hye adwaye ho eno se afia o se maame ni betwe no efrega how the nakedness it be one esi edi ho eye fia eye fitwehia ono no ne part ho na so my self contained wo be yi no abayo ani nufuri na japade nyina da so be one nkonsa edi ne be gina so akudale na we wonya wa wonku wonya wo ba wonku die hu ene wo ma omde omo meja wo obi hwe wo ba ma untreat good wanku ba no be say no eno ti se ubusa me made for one sema eye
se ye befa wo mu sanse to de bi adwuma no ko ntimi nye nkola abem wo ye career woman wo be ko ukuzu ntifia sabi na man boundaries niam be wo hu ne levels nyami wo ye mi media nya na abesi mi ko basa shows nyawo na mi nyami ko aduane kra nya na wo be bedroom kra no wo limit media me yere se ma ye aduane no bi ya mi ni adaja ma ye de sisi fridge wo ba papa ne ba bia wo mu bi na fama no nyawo media nya na abeba mi bedroom abetumi kumpa e ma ni tie akwadwofo ma ni ahyehye bo were no wo mu tie nya no ba beto kumpa e de amaw Sompa FM. Man boundaries. Now when we say one so ye nipa or ye part of mo. The ane ya ne say made bi wo ho a. One ma me ne ma ne kra ye tipen. Wasole na wo si ne ma na ma me ne ma no na akom mo ne ma say. No abetu go say kaw. No akose dem. Tu dia won sa no wo de ya dia wo bewu. Ma me foreign to me nka. Made bi betumi asole anopa Kwabena ayadwuma bebo nwumire no num no da so tiade yo ho. Na wo ye. Wotimi say wa ni nipadua no enu ti ubusa me na de metimi meda access of mama boga ye ni momo so fa so medi Kwabena ayi empenimfo ka sembe se ye obi de ye na wo de ye wiase na yete no empenimfo se ye wo nipa ene ye wo nimpan nipa na Nyankopon boy ne ye wo nipa a nipa wum ene ye wo nipa wo ye nimpan wonye nipa wacha mase wo kire mu sai se yakaso obi ye nipa o ye nipa se owotema ohun se ni nua ho kire no a ohun obeboa no dan so ode ne bekwa akotena ba bia kwa kogu nani mase o wa badaye so hu nti bo hu se bia maame bi timi kokofa obi ba ne ba betena obeye sa kwada ne ye aka one ne manyina bom ayo mo pema hu sunsun ye dam ema mpokra ne se bi obi kogina baabi ekoka so maami akwada nya ne ba no a obunso ne dipa no bekwa akoko sa adenti na wo yesa o kan kwada ne nyina bom atete wo mu nyina e de afra ne ma Kwabena ye won kwala bi wo hono mu a medifo ene wo mu a ye kofo mu no mo betenetena ye fie yes ene wiase abrabo ene kone bra ne ye fa ha ye ra nti no etoda wo behia boafo e wo fie se bi obesoso wo manketuom anase ne manketenkete bi wono mu a obesoso mu edi ama o sa kwada no ebi kuta honhom ebetima ye papa ebetima ye bone papa na ewom no ebekọ emebia ba beka wo ma ema dachi bi no enam the good spirit awo any treaty a wo treaty ni ye no ne mpeja ebefra o manyina ema ososo o ma apega bi so wo treaty ni bone no no so wo bad spirit ya ebesane e de aba beka eye o ma no ho so no obi sign kra na onipa no ne nana montu amutuo no se wo akoma pa e wo adwene pa e wo tirimu a wo hihye bone e ko no aso sanko no aso kra no a Yakupon enam oyi nipa bi se bofo e ma ni ba be yu e de ufrim that is how if you are sene etie timpedimfo anka no kwa se ye obi die ye na odi ayeye unim ene ba bi awiase keka koyi ene ade nipa titru sei ene wo wiase a ye beka se wei na ne papa eye sikani asumasi ene ne ye wo ne tusie su nti no wapeja ababedu ba bi a waduro no ene ye wo nipa titru bebrebe a wo mo ewo wo wiase a okase wo kana brabo mu nsem a kire wo a be bi o hyase e de friye ene ba bi a wa babeduru a hie ni biba mo bro wa bi ene nyame epeja no adenti na wo na wo se wo nsem obie na wa brea sa wo menti wo bre wo sidan pempem agu mo ho sa nkwada no wo menti ma mehwe eye sa japade no ene dan ni sika bebribi na opedigu ho no no eye hiafo ne mobro wafo ya ene Nyankopon epija wo mo obepeja wo mo de wo maduru baabi ebeduru ho no na bia wo ni ho papa ye bia wo ye no na bokwan obekọ akosia wo babi o babi papa no hwan asumasi papa ye bia o papa na sa o maame e de ye minti no besen emienko nti enema ye ne ne no ewiase no soso no Kwabena akwakoyi kukuruwa ye kwa ye babisia ye kwa obunse ya saso ababisia empedimfo ka sembe se sa papa amfo ama bone edo bebefi se papa me ye nhia obunse bone ekokokokokokokoko ni ababisia nyame amfa kwa mu a na bia nipa na wo ye ne bone no na ono na wo sebre aba beto ne nsem
se bia ubenya nkwa yes so ubenya nkwa so ubenya wo ejina ne ane anase ne da bi so obona una ujina hoyi nti se papa amfi ankwa bone e de beba nti bra no yemfa saade no entu yetirim oni akoda bi sia titru ne enkwada o me very innocent obu on motimi kokofa akoda e bia be 10 years 11 years no ne na ba betena ade ode be yes akwala no onhu ne nyankopon so be ye na sa akwala no ayakayaka de awode ye no na nyankopon pegya ne pa no aba be ye nsira ne ye boni din na wo ma no a wo se o mo tatwo o mo nanka o mo ensanka no o mo ne ba be ye wifo o mo ne ba be ye am robbers o mo ne ba be ye ase di boni biani ye bebo e di abata o mo notorious no mo ababeto eye efie di ama na mum senka o tete wo mo se ye wo tete eto da ya na kwabna efi se ye hyen san krofo na ne ye a ye mo mo training ya ne efi se ye ne obiti ne so ye meda ye hye na ne ye a obon se fie adwuma nyina ono na ye he obeya ye ne eni ho no mu nyina e training na wo de ma kwala no nye ne ye a na wo de se no obon se o si kwan so a oware bema onim se ne obesi ekipi ne fie onim se ne obesi aye ne niema because ade bia ye de ye ne free ne mofra brem no sa niema ne nyina wa hunu bi ena onim se ne yesi ye nipa sa nkrofo no ohunu se manimu ni bi machiri ni bi etu bon se ono ututu anamo a we very careful etutu na namo eye pa edin se bi ebete se ase ofum dasani enti kwabna yenya hweye nipa ye ne o motena se eya oba se nya oba se ya obusuani se nya obusuani uyo bidie ya odie ebeyeye akasima miensa na meet ya duonu abapa no pa no nkro ho ade a bia dwumadie no so ne Libya Bogana waten nkan Freedom Resumption Ministry presented the amount say all night service Apostle Simon Boyson edianimu or say break handwriting of the evil ordinance adie bia bonsam atro bia no ye be pepa no ye to nsanfre wo bia wo kwa asore se wo nkwa asore wo firi hin se wo firi hin brana ne ye nhia wo kwada bia isia bompaye na nyame ya adom a 2nd day of August and every Wednesday bia no gidigidi 9 p.m. to 4 a.m. Tafo Community Center ho awurade be ye nyame ma ne nko anso aye ne nko a fra post na ginchire mu bia 0243 548314 0243 548314 na waje so Dr. Abe of Abe Herbal Clinic e wofia ha ye be din komo owie ya na ya fa course no kakra kole na ti san nyame adom kwamna e nyame asa no pay yentio yo bobro hu foja ya da wase sa yo pe no humobro nti ye ne atiefo asa de ahia mu biem me so se be fam mu kasa me sankyira ni si na omafo ne ho firi yare ho yesu dim nti amen amen kwamna no pay ne atiefo eche ne se obi ni mu a obi kire ana twere no so aka se gidie ni mu a nya de se obetimi aso nyankopon ani etanope mi wa ha gina be ana mu be kire yaresa pa ya yewo se omanfo agidi ni to anamo edomo ni kire tanoso apatrapa new site buakwa kwantempo no so apatrapa junction a eho ana yebutuo se Abe Herbal Clinic ye twen wo so de gidie ba be kan ye de ho na o yare akwa anko no wachinchina bre etu ho anamo abre no wo de bedan ya yenso ye ho se ene obenya akwanwisan ene wagye e de ama o yaresa anase o yare na so opomden atimi agina brane ene me mo agya baye bo free say yare bi te say obo se body sensation obo ana no ho hyehye no obi wo ho a ewa atena no so ache diabetes o se enya de se ewaduru ya manage me paacho ni nyina no yesa ewo Abe Herbal Clinic eti yare a abiso awso a ode hye adum ene adan no mesra wo se kanei nyagidie ne to anamofo ni kire tano so apatrapa new site Abe Herbal Clinic and answer 0243 345 392 0506 208 tano so apatrapa junction ye kire mu se udru ebokwa kwantempo no so tano so apatrapa junction ho a wodi bisa se okọ apatrapa kronum usane bepo no na oba wo nsani fa so Abe Herbal Clinic en signboard siwa ejo tata do ani akire asuye ho afei taxis ewo junction no so a station kama NFP pa okumasi ya so far de ne mehono no Abe ya ne siesie ye
oduani e kire ho na se kwa Bay Junction drivers no obi abejo first so no de wo aba asumdue mu ama oso abekon anya wayaresa anope sickle cell ade ne eguso a yesa ti oba no ada ne nisu yero ne nyine no ato ape ama awaresem adwumasem entimi enkoyie no mesrawo tudi biara anase enkofa nkohye honhom biara eye Abe Herbal Clinic ho na oba ehwehwemu no ekoso na yaresa nso no ebutu se obede ne ho bomoden se odo ani be kire ho na sickle cells ana sickle yade no yatimi asa edi ama me patcho stomach ulcer maka kire osanya bibiduru a nyade se aduru biara ebetimi asa edi ama ne aka ne nyina ye soso nanso omanfo kakra obenya die enti no obehya wo se eno a na wode be ma me patcho dwane beto Abe Herbal Clinic na yenhwe entuase enfama preko fisa susu anso no anhwa na amfa asempa a mafie ye wo low pressure and ye wo high pressure ne nyina ne yehwe emu yedi mu hwehwemu esa ho yare e wo Abe Herbal Clinic no ma me ba kwa wo sema yete ye ne nua e wo pressure ibo no ye ho abi ye hu ya ne se wo se waka nchinagu enrada na rehosempa na se pressure yare no ye silent killer sane ye nimu no na ehu pa nso yie etimesraw wo ye dwumaden na wonyi wa home a ya bomoden na pebre na gi wa home kakra ne nyina no the pressure na eba nsusanso no ya na enta na ne ho adi eti pressure no niti the friends silent killer no na emom wo ho nso a na nka umfie ekọ ni mo no atu anamo ahwe ni paduanum ame a cheke obi pe no de ama se eda se maka che se panimu de free aduanum ekọ no kai wo se enya be 150 de ekọ anase ase de no endru be 90 wo ya brantie se na metie ya at least be 120 ne de na se eye de amount tai se ebra no obehwehwe o pressure ho asem obi pe ho asem na mekan na wo hu ba bia wugina nam so aboaw ama da nyina no wanya ahweyi de ama nipadua na wo so yare sabi anasem pofrimu wo sabi ama ameto ne nyina no Abe Herbal Clinic na ba ne papa no obenya ne ntini ye kamfo ama wo se tano so apatapa new site for ne kire ho na oso ye keka ne sei no wanya gidie wo mu atu anama officer ho ene beboa wa ogitum se wakina bre obi ba o se doctor machine bebri mo ya sure se modre ebeje yen bra enya se be sohwe me se wo ba wayaresa eho ene butuo fibroid eye abusuamu yare na oba nso wanhwe ho so yi a utimi ekofa sa fibroid yade eti ewabusuamu ne cancer heredity no utimi enya afen nso no se family plan ahodo a ekoso no yense obi adwuma na nso ya abusa so ubu nsa moja ne nyina entimi emma na mienu na nsa na atwa no ne aka no eya na 5 se yakopon hihye mu no o se 7 days ana oba beko emfikyire na nso odi ne anu ne nsa na atwa matekura se emma ne bi nso fefe nro se na be ye obetimi ne boy ne kanchima bi a wafe no atimadi ahye enti no na onunum niam bi edi atwa eye mensese no so mepacho ohaw ana ope edi ama ho na no yie ana na wie ye no ebi ene fibroid ene etete wona so emohu fi se Abe Herbal Clinic ewo ho die unsan ho enkowu enkoto amaniem odie ene se obetu anamo edu ene akire tano so apatrapa new site ho anase apatrapa junction uduru ho a odie wo se okọ Abe Herbal Clinic akolampo no ebe kirew anasane sane okọta no so apatrapa kronum obo bepona no sane fa so pe eho na Abe Herbal Clinic yebutuo enya yira kwan eti ema doctor enka ncho se okoyo operation fi se ordinary kan wodie na anya de se obetimi enya nkwa atenase bia anase wo ho nsem no ebeye din pa ede amount doctor nim dia owo nti no se fibroid no e stage bi e wo awodie no mu a obetima mo anyinsen na wo fibroid ni nyina e de apie nanso edurumre bi anase ne stage bi wo nso a gise mo aduro ma ne na ne fibroid ni nyina e free system nom ansa na watimi enya nkwa anase ahoto de enyaba eti for ni kire Abe Herbal Clinic na organic surgery no yenye bi emfama ehode de moja biara entu ne nso boni biara no nso no eni ekira eba abetete wo bema koko ha wo ense na ense amoaye mre usisi o complain nanso anya de se ohwe na watu yare na se yare bo wo na bedue wo so at typhoid sei esusu nso no eye mebri etu beka se aso yem na ye oya ase uti ene pai wo obo se otikwa adu wiwim ni ade emma utirim kwasa fibroid na ha wo gise nhwem mapa edadi na no ntira make am for say yare biara etete wo no bomodin se oduani ebe kire Abe Herbal Clinic fi se efri baabi ana akowie baabi ebia na ye uti na ye oya nso na yare no ewo yam wanya nhwem mapa fa nya ho adura obehu ase wakoto aduro bia de ama ho still na yare no etete ho ana odi be hye adum ni adanse bibi ana etete wo anase haw Abe Herbal Clinic se ene wa bie wani nyagidie ne tu anamon efo ani kire asoye ho na wo so obede ho afri yare nyina ho oba opa wo me se wo menses ne emma yi a enya de se obetimi enya wo o menses ne obu nsa na emugya sufin ana eba enka edi akira a oba nya de se obetimi enya wo wase abie ama bema ana ani hia enso no esan ba
enya de se awo no ebeba saa nso na bema wo low sperm count enkwamoa no ebi nim anase ewo fom no eno so entimi enhye oba nyinsen abe herbal cleanser bra na ene ya wote yenkan yenye san hwemu ni nyina emfa emamo awo enye magic no bia nso enye boni se ne doctor esie no utu anamonko ade a odofo ne ohia onsa ebeka da nyina no yese ye bompa ye kire nyame a ne ebisa no eno na twedi ampon se obeye ede amaye eti abesa obetima mo a ne wagye de atu anamo no aba no abehwe fi sanya wo na wudi kan dodo anara ana wo ntafo ene ahenasa omo eto mami badin ote wo eye den boni ni ho odofo nyame kon kan kire se yanwo hya asase so ma na wo kware ya wo se wunwe ebe den na yetimi ahye asase so ma bra abe herbal clinic yen clinic system ne ma oha biara ya atochema ewa wudie no no yen solve ni nyina emfa emawo afi oso ubenya ebani bi ato na so ama abusua enso eni age be ma ye ka ni se no ento oba na jeje mu so no nkwa ankopa wo enye yie saa fisamu mienu ana monam banu suma banu ena ehwe dinachi bra na so enye hwemu emfa ma ebi ana nkwamwa no ewo fom me se enam yare no ate atise eno etete ma ne mema pa yie efa ya wo ehun semu eti bomodi say infections ahodo a ya ka ho asem obefa ne serious ho kekaw ana se wase wo no niam bi enkoyi a emfa ne say white de wo ba bia so emfa ne say gonorrhea de bema ebi wo bia so to ho anam officer da chi asem no hu pa eyie abe herbal clinic ho ne ye boa ne agewo na ya hwɛ saa nneɛma we nyina ede ama ɛnam so kra ma bɛma na fon a ebepegyam amana gyina yie na amhoɔden abam ono ba ehia nso a anigye etimi abafie etwerɛ yare yɛsa ɛwɔ abe herbal clinic diabetes dun somehow biara ɛyɛ abe herbal clinic we na me gyina so aka kyerɛ sɛ yare biara ɛyɛ clinic etu ba yɛyɛ hwehwɛmu na nubra no so ɛwɔ hɔ a yɛde bɛsa yare amoade ho ɛbɛkɔ a ɛnya deɛ sɛ ɛbɛba biem anopai ɛyɛ 0243 345 392 0506 208 ɛne Dr. Bay ɛni hyia na me sɛ ɔmmo biara bɛyɛ biem da na abo sa yare sanso no yɛwɔ mu ahodoɔ honhom yadeɛ yɛdi ho dwuma ɛwɔ abe herbal clinic anopai me bɛyi empire no egusu a ɛkɔ so maame edi animu a wɔsrɛ adom ne tumi afritwedi ampo Nyankopɔn sɛ kwankro no ebi ana enye kwa etinyame so mram na ɔmehwɛ enimaw amafo na edi ho adanse sɛ ɛyɛ adwuma oso bra na fa ho behyem bi etisɛnti no yɛ ba na wabantem ye no wabɔ empire no na oyare kwankro no yetimi enya ne poma sibre enso edi ama number no yɛ 0243 345 392 0506 208 Tanoso Apatrapa Junction Apatrapa new site ɛhɔ ane ebutu sa no pɛ yɛ twɛn wɔ na woso yamawo ayaresa papa edimu mobro mfoja anɔpɛ me da wase se wakasa fam mu ni so beto magidiem no tu anamon so ba wadi akira beson yare wo yesu dimu amen eno eye abe heba clinic aminsra kole nyaminsra GN life say what is say bi aba dia as low as 30 monthly premium no betimi as 30 bibi dia to ho ma akoda no na bibia ye kama akoda no hia bono ho ban sise bibi to ho ma akoda no or passage plan bi wo ho no mo betimi abo akoda no da ache nti ba bia wo se bia no still GN life there ono a in terms of say ya ceremony ade there GN life and a boy 0503 740990. It's time for sports with Abu Dhabi. And pay you to see Adea Akye Abia Jumadi ni Mr. Bright entry and an pay or produce show no. Your friend and I Kwabena Kesse systematic. And our versus Buffalo and Yabusa for the so a bomb chidom kama and a production team in Naidamuna Moas. It's time for sports and now Kwabena Kesse. To God be the glory. This is the end of the action. Ready? Yeah, we are mobile na oma yesika no bi na nipa yese. Ti eko Abu Dhabi metrans na yemfa sports no embra wakwamu ene anopei nti abu kajaguma yene it go help you Mizo be mango drink it get